Je li vi ovo fakultet ode? Ha? Pa šta mu je sad univerzitet? Uđavote ne odniju. Ja cijel Boži dan tražim fakultet, a prošla sam pored 30 tih univerziteta. Ugasim si. A ne more, jel? Dobro. Sve, kladionica, univerzitet, kladionica, univerzitet, kladionica, univerzitet. Hajde se rekao, đavoga, odnio si mi višu, imaš gdje hoćeš da biraš. Ja ne znam, Bogu bi da... Hvala. Ja sam došla preko da vidim što imate od tija fakulteta. Neću ekonomiju. Kakva prava, makni mi se, Bogu ti spravi mene, prava. To, arhitekturu. To ću. Koliko ti je ta arhitektura? Šta, 5 godina? Sad je 1. Meni autobus kreće za Nemačku u 6. Rekni koliko to treba to za tu arhitekturu, pa da ja idem da se spremim. Kako bre ne može? A da znam ja, pa ja ne bih došla, nisam hada da dođem, a da ne more. Kako ne more? Gdje ne more? Slušaj, nemoj ti da povisuješ to na mene, znaš, nisam ti ja svako. Moja svojta doktorirala za 3 mjeseca. Završila master za 1 dan. Završila cijel fakultet za 6 mjeseca. Ti meni vjeriš ovdje ne more osnovne te govnjeve studije, ne more do 6 sati da završim da idem na put, jel? A da more, ne, u državnu službu raditi, meni vidiš, ne more. Ja nisam hadalj da se omalovažavam ovdje. Pa dokle vi mislite, kad smo mi sa strane maniti. Bogoti, jel treba da se uči, pa ja da sam štjela da učim, ja bi u Nemačku završila, ja ne bi došla ovdje. Nemoj ti da meni da pričaš, sve ja znam. Sve ja znam i kako ide i kako se završava. Ja sam došla, rekni ti meni koliko je ta arhitektura, pa da ja idem. Ja ću sad da se upišem, da platim, pa za 3 mjeseca kad dođem da podignem tu diplomu i da se vratim gore. Ama kako znanje čoveče bre, pa ovi što su učili, što su se mučili, neki svi na bauštelu gore kod nas, kod mog brata rade. Koji će meni to đavo? Hoću diplomu. Dobro, imaš li ono za medicinske sestre, Bogu ti, evo kad sam tu, već hajde da vidim. Nema. A gdje ima to? Ne znaš gdje ima, a sve gore što su otišle, sve medicinske sestre. Hajde. Pišam vam se i na univerzitete, i na govna, i na sve, i na državu, i na govna. Nikad vi u Evropu ući nećete, nikad. Zapamti moje riječi. Ti meni da rekneš da ne mora, ja znam da mora da nađu. Ja sad pored ona onde, odmah što ima ispod vas, ko neću ja to završiti. Jok do 6 za 15 minuta. Doviđenja.